Phumi-Khwezi lihloma lihlasela okwenyembezi zikhangelusana. Mbukeli masibulise ngalentsasa yangolwesihlanu kumakhaya ngamakhaya. Jonga umvulo ebeyizolo kodwa ngoku sesilapha sesihiye. Elixesha ke lihamba kongathi kuthunjwe oyena mntu ukhutheleyo kodwa ke asikho apho mbukeli. Siyakomkela kwinkqubo ithanda kunene ekhaya jikelele sithi khulane zobhatyi nikhulu isihlangu kusekhaya nalapha hlala nathi siza kuhlala nawe. Kuninzi ke mbukeli esikuphathele kona njengoko kuyiyo i-Friday. Ndimlo ke ukholosa Kalubisi uMadlongothi Mazipha uMamshukuma ndihamba naye uMandlovu. Morning. Yes. Elami igama ke nguNadia Dambuza kanti ke sesiphinde sakho thina boqalazive ibe nguqhwiya nguqhwanya sangena kulwesihlanu mhlawumbi sewujonga impela veki ngamehla abomvu ngoba ke masinganibambezeli singene emxholweni. Ngezandla ezishushu amapokopoko ngabalandeli ngethuba befika kwisixeko saseKapa. Umphathisa wezengqesho nezabasebenzi uMnumzana uThula Sinxesi ubeke ithemba lakhe kwizivumelwano zorhwebo noqoqosho ekunokufikelelwa kuzo kwintlanganiso yeqonga leAGOA ukuba oko kungalikhubalo kwintswelangqesho eqatseleyo kweli. Hallelujah linamandla gama likaJesu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uSibubhana the gospel dude ngila ekhaya jikelele. Keep watching ekhaya jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Kusenjalo amapokopoko avuyisene ngamxhalomnye nabemi beli kukhenketho lokubhiyozela indebe iWeb Ellis ePitoli eSoweto naseGauteng. Kolukhenketho ke mbukeli lendebe iBox iza kutyelela izixeko ezine iintsuku ezine. Bekuthe rholele ngumbala oluhlaza nogold lihlokondibala labathandi nabalandeli bamabhokobhoko. Emva kokudibana nomongameli Cyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso, amabhokobhoko ajolise kumawakawaka abalandeli abenze imikrozo kwizitalato bevuyisana namaqhawe wabo. Ukhenketho lubandakanye iLoftus Versfeld neBank City kwinkaba yesixeko seGauteng. Abadlali babenalo nethuba lokutikitya intwenka yebhola zombhoxo nezikipha zabalandeli. Sia, I'm going for Sia. Asian police, declared and many. Those three, I love them. Andre Pollard, definitely. Yes, man. After game! Woo! Bogi Bobo Nambi, yes, Maina. Ngaphandle kokukhabana kwembono zabalandeli ngoyinamdlali wabo ubalaseleyo kodwa bavumelana ngamxhalomnye intshatsheli zehlabathi ziphindile zalimanya ilizwe. The rugby is just the number one. It brings every single person together. We're so proud, thanks to the Bokies. Yeah, it fills our hearts with pride and joy. They just were awesome. We are stronger together and we are more than fighters and conquerors. Usekela mqeqeshi Mzwandile Stick uthi benze ngaphaya kokukhusela ngempumelelo intshinga yabo. And it's more than us, it's not about us. So we don't want people to make it about us, me as Mzwandile Stick. We must understand one thing. If we can unite like this as a country, then we can make the world a better place. Umjikelo waseGauteng ukukunjelo kwibala iFNB eSoweto apho naye usodolophu waseGauteng uKabelo Gwamanda ekhahlele kumabhokobhoko.
Uwothulela umnqwazi amabhokobhoko umongameli uCyril Ramaphosa ngokuququzelela umanyano kweli. Umongameli wamkele izintshatsheli zendebe yehlabathi yombhoxo yazi ikapteni yazo uSiyamthanda Kolisi yanika umongameli indebe iWebb Ellis. Abemi beli buqalo zonke bebemanyene ukuxhasa amabhokobhoko kuhambo lwawo lwendebe yehlabathi ngoku babhiyozela uloyiso lwawo njengesizwe. Umongameli Ramaphosa uthi amabhokobhoko adlale indima enkulu ukuthi ahlanganise isizwe saseNingizimu Afrika ngokuhlukana kwaso. You have united the people of South Africa. The words amabhokobhoko go boke are being shouted from rooftops by black, white, young and old, urban and rural dwellers in all our national languages. Ibhola lombhoxo belibonakala kakhulu kuyinto yabantu abamhlophe. Lapho umongameli wesizwe uCyril Ramaphosa uthi leli qembu lithengisile ukuthi uma isizwe sibumbene ngokuhlukana kwaso kuningi esingakuzuza. It has reminded us that even amidst our many challenges, there is always room for optimism and hope. Ukapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi owabhekana nenselele enkulu kubantu abamhlophe ngenkathi uRasi Erasmus emenza ukapteni waleli qembu uthi ukuhlukana kwesizwe kumele kuzuzise iNingizimu Afrika. We are very diverse, just like you are outside there, and we just wanted to show that diversity is our strength in South Africa, and to encourage Mr. President and the cabinet, we need to use our diversity a bit more. I think it's a powerful force that a lot of countries don't have, that we have, that we can use very brightly, because I think coming from different backgrounds and different areas, we all see different challenges and we see life differently. And the more we share towards South Africa, the more we put South Africa first and we work for South Africa, and everything that I do is focused on that. Umongameli Ramaphosa ubanike izitifiketi zokubancoma ngomsebenzi omuhle abawenzile ngokuwina le ndondo. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ePitoli. Amaqela aphikisayo alenxalabo malunga nokucutha indleko nenkcitho ngurhulumente esithi ke oku kuzawuchaphazela ukuhanjiswa kwenkonzo. Kethuba esenza uhlahlubo lwamali lwakhe umphathisa wezezimali umnumzana Enoch Godongwana ubalule ukuba kucuthwe imali enikwa amasebe. Kodwa umbutho ODA ufuna iinkcukacha ezicacileyo kumongameli ezibonisa ukuba akuzuchaphazeleka izinto ezingundoqo. Mongameli uCyril Ramaphosa bephendula imibuzo eParlamente. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi yena kunye nabaphathiswa babamba ingxoxo rhoqo malunga neyona ndlela yokuchitha imali karhulumente. Discussions that I and the Deputy President have with the ministers on an ongoing basis are focused on how the programs as well as the activities undertaken by various government departments advance economic growth. They also advance social development and service delivery and focus on the priorities that have been set to be achieved. Ramaphosa ukwabuzwe malunga nokunyuswa kwemali yerhafu. Will you raise taxes in the February budget next year? I would like the leader of the opposition to be present next year in February in the House when the Minister of Finance presents his budget. Amalungu eParlamente kwavakalise inkxalabo nangokunyuka kweziganeko zokubulawa kwabasetyhini nabantwana atsho ebuza uKaramaphosa ukuba yintoni unobangela wokuba liqhubeke nokunyuka elinani. Umongameli uvakalise ukuba iqinisiwe imiqathango yebail kwabo batyholwa ngolu lwaphulomthetho kwaye banikwa izigwebo eziqatha bafunyaniswe benetyala. Umongameli Cyril Ramaphosa uhlaba ikhwelo kumadoda elilizwe ukuba adlale indima ekukhuseleni amanina nabantwana. Ukanti umphathiswa wezengqesho nezabasebenzi umnumzana uThula Sinxesi ubeke ithemba lakhe kwizivumelwano zorhwebo noqoqosho ekunokufikelelwa kuzo kwintlanganiso yeqonga leAGOA ukuba oko kungalikhubalo kwintswela-ngqesho eqatseleyo kweli. Ebethetha kwiseshoni yama-20 yeli qonga leAGOA eqale eRhawutini izolo.
Umnumzana Nxesi uthi izivumelwano zorhwebo ekuzakufelwa kuzo kule ndibano kufuneka zibe nako ukutshintsha impilo yabemi beli lizwe kwaye zincede ukudala imisebenzi ethe xhaxhe. Uqhayise ngelithi eli linenkqubo zobudlelwane nabasebenzi ezisemgangathweni nekumele iinkampani zizisebenzise. It cannot just be the politicians and these agreements fine-tuned by the bureaucrats and also by business. And then you leave out labor, which is so crucial. So labor is also here in order to inform this together with the communities. Osomashishini banethemba liza kolulwa ixesha lokusebenza kwalomthetho iAGOA ukuze eli lolulelwe uqhamla isihlandlo sesithathu. We are hoping and we're expecting that the AGOA will be extended and also South Africa will still be part of a significant part at that of the AGOA. Ibhunga losomashishini abamnyama limemelela kwiinkampani zeli ukuba zisebenzise amathuba avulwa iAGOA ukukhulisa amashishini abo. Kukho umbhodamo kwisixeko saseThekwini malunga neengxelo zokuba esi sixeko siphulukene nesixamali esibalelwa kwi-2 billion randi esiphuma ke kwisebe lezimali. Esi sixeko ke sizikhabile izizityholo kwaye sigxininise ukuba sifake isicelo kwakhona sokufumana esi sixamali kunyaka-mali ozayo. Kusenjalo ke amaqela aphikisayo kwesi sixeko afuna zithathe uxanduva iinkokheli zesi sixeko. Ikhulu zomkhandlu udolobha weTheku zikuthola kunzima ukuchaza ngenzuko ayigay yodaba loxhaso lemali yokulungiswa kwenqalazinda eyakhahlanyezwa zikhukhula. Le mali yayifakwa umnyango wezemali kuzwelonke. Bese ngeke sikwazi ukuthi le mali ifike ngoMarch isebenze before June. Ingakho safaka isicelo uhulumeni kazwelonke ukuthi aka roll over kushuthi akayithathe imali ayiqhubezele kwenye financial year elandelayo ngoba asizokwazi ukuyisebenzisa imali yezinyanga ezo12 sisebenze enyangeni ezintathu. Sekuphela unyaka enye inqalazinda egudle ulwandle ingakalungiswa. Besifika njenga before bekwenzakala ukuthi sijabule kube right nezingane kanjalo so akusenzakali ke manje. Danengane zesikole egcina ziyolwandle egcina lezo zibe engcupheni ekutheni singagcina zimuka cause amapool lawo avaliwe sekunesikhathi eside futhi evaliwe. Umkhandlu udolobha uthi enye inqalazinda efane nezindawo zokubhukuda nezindawo zokudlela zizovulwa maphakathi nozibandlela. Kona manjalo iANC ethi ihlolisisa ukusebenzisana kwayo neEFF njengoba lamaqembu omabili ephethe lo masipala ngokubambisana neNFP. iANC igxeke ukungayiphathi kahle kwamalungu eEFF ngesikhathi etholene phezulu nonogada emhlanganweni nomkhandlu ngenxa loluxhaso umasipala obhale incwadi ukuthi lidlulisele onyakeni ozayo wezimali. Siyayixwayisa ke iEFF ukuthi uma ingaqhubeka nokwenza lokhu ukuziphatha ayithina njengokhongolose asizimisele ukuqhubeka sisebenze nabantu abaziphatha ngobundlavini. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Isanqongophela imisebenzi kwimimandla yasezilalini eMpuma Koloni yilonto abafuni bomsebenzi begwadla amacebo wambi njengokushishina nokuzidalela umsebenzi. Ngamathuba omsebenzi aku-20 adalekileyo kwiphulo lokwenza izitena eMatatiyela. Ubuxhakaxhaka bemathini, kugraywa isanti, kugraywa ilitye, kudityaniswa nesementi khona kuze kuvele izitena ezisemgangathweni. Kusetyenzwa nzima kuveliswa izitena. Bambi abasebenzi babefudula befunda zidyunivesithi kodwa ngenxa nqongophala kwemali balahla phansi. Ngoku ngumsebenzi othe gqolo ukuvelisa imisebenzi nokulwisana nendlala kulo mmandla. Sisanazo iplan yoqasha abanye abantu because sa trial run into ze night shift. Siphinde savula nento ye division yokupainta because egqibeleni uthenga isitena ukuthi uthenga isanti ukuthi might as well indlu yakho uyipaint. Sesafunda ivalue chain yebusiness yethu. Lo msebenzi sele udlala indima enkulu eqinisekiseni ukuba uphuhliso uqoqosho kulwisana nendlala kwakulo mmandla. Isilala mhlawumbe ukwenza kuba silala singatyanga sihamba ufika kuba ndihamba apha emizini ngicela ukutya into ezinjalo. Kodwa ke since ke ndiye ndafika ngacela umsebenzi kuye wandinikeza umsebenzi hayi
izinto zezatshintsha nemali yakhona futhi ke inhle kakhulu. Elishishini likhula ngamandla nanjengoko ngoku sele besenza umxube wepinti khona kuze bengeze kwinto abayivelisayo. We've been employing abantu abayi-5 from operator, which is the mixer yethu, to umuntu ose-ofisini, udriver, and then abantu abayi-2 abazi-casuals. Osomashishini abasakhasayo kulo mmandla bafumana inkxaso-mali kurhulumente wasekuhlaleni. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMatatiyele. Bukele siphinde sikwamkele kwakhona usakubukele inkqubo yakho ethanda kunene iEkhaya Jikelele ukanti ziyaqhubeka imviwo zabafundi bebanga le-10 kwilizwe lonke. Ingaba zeziphi ingxaki abajongene nazo abafundi njengoko kubhalwa? Ingaba zikhona na iziganeko zokulahleka kwamaphepha okanye eminye imiba echaphazela abafundi? Ukuxovula banzi ke lo mba sikrwece usihlalo weziko elinceda abafundi iCOSAS uCebo Lenkosi Khumalo. Cebo Lenkosi mandikubulise ndikwamkele enkqubeni. Ndibulise msasazi nibulise nabaphulaphuli. Inkosi kakhulu. Khawuqale nje usinabisele usichazele kuba zihamba njani imviwo zabafundi bebanga le-10 kulonyaka. Okwangoku zisahamba kahle ivivinyo zabafundi kulonyaka. Noma ke KwaZulu Natal kwiphondo la KwaZulu Natal sike sathola la khona umfundo bezibhalela ngokuzimele ezama ukwenza okungafanele ngenhlanhla enkulu ke abasuke bezi invigilators bakwazi ukusheshe bambona ukuthi lo akuyena umfundo kufuze ngabe uyabhala okuyinto esithokozisa kakhulu ekhombisayo ukuthi ke lusavikelekile ke ukubhala kwezivivinyo zokuphela kwenyanga. Ngaphandle kweso siganeko ngaba mhlambi zikhona ezinye zithe zabikwa okanye siso esiqa mhlambi kwamanye amaphondo? Ewe zikhona sike sazibona eWestern Cape la khona sithola abafundi benenkinga yokuthi ke bangahle bahlukunyezwe khona ke uma ngabe bebheka ngasezikolweni. Saphinde zathola ukuthi ke umphakathi usasenazi igigaba zodlame la uthola khona ukuthi ke awukhuselekile ikakhulukazi eindaweni ezifana noNyanga noKhayelisha la uthola khona ukuthi ke abafundi basengcindezini yokuthi ke abazi ukuthi ke basaphephilini uma ngabe bephuma. Kodwa na ke ezikolweni ezabampisholo bekwazi ukuthi baqhubeke baye khona ezikolweni ngoba kusuke lukhona uphiko lwamaphoyisa oluzobavikela ezikolweni zethu kusenzinyana. Noma ke singakathuli okwamanje izikole ezisaphazamisekile konke bekusahamba ngomumo. Nibonakala ningonwabanga ngokubuyiswa kukacimicimi wombane. Ungasichazela banzi ngoku? Into esenza singanwabi ngokucimicimi lomlwami ingenxa yokuthi ke abanye babafundi abakwazi ukufunda. Njengayizolo nje ucimicimi uye wathatha isikhathi eside kunalesi besibekiwe samahora amabili. Ingakho sithi suKOSAS akufuze kube nocimicimi ngoba kukwazile ngesikhathi seRugby World Cup ukuthi ke kuqhubeke kube nezinto ezilekelelayo ukuthi ke kungabi khona ucimicimi. Ingakho sithi uhulumeni kufuze enze isiqiniseko sokuthi ke up until kuze kuphela iexam wonke umfundi uvikelekile uyakwazi kuya esikolweni afika akwazi ukuqhubeka afunde azokwazi ukuthi ashintshe ikusasa lomndeni wakhe okanye losapho lwakubo. Cebo mhlambe nike naxhumana nohulumeni ngalolu daba and naphelelaphi ikhona mhlambe into ekhe yathethwa ngohulumente? Ikhona sike sakhulumisana nomnyango ke kababa udokotela la azivezele khona ukuthi ke ezinye zezinto ziyazenzakalela ungaphezulu kwamandla abo. Okusixakile ke kakhulu ukuthi ke bezingekho ngaphezulu kwamandla abo ngenkathi kudlala iWorld Cup. Nakwezinye inkathi mangabe ke observe amanye ama holidays akubi bikho ucimicimi. Yingakho suKOSAS siphatheka kabi usho ukuthi ke ikusasa lomuntu omnyama ikakhulukazi ngoba ayibona abasuke bebhala beyiningi alithathwa alithathwa njengezikhali zamantunga lithathelwa phansi ikusasa labo msasazi. Ungathi mhlambi yeyiphi eminye imingeni abafundi abajongene nayo njengoba bebhala beqala ukubhala kule veki?
okukhulu ababhekene nabo ukhwantalala olokuqala lokuthi ke ama-exam kufuza apublishwe iy'nombolo zabo olunye udaba lolo olubanikeza ukhwantalala kube ukhwantalala lokuthi ke ucimicimi ubadalela ingcindezi kuphinde kube futhi ke ukhwantalala lokuthi ke abafundi bebodwa nabo umphakathi awubasupportile ukhona ogangsterism ukhona ukubhulishwa abenziwa kona abantwana ezinye zeyinkinga ababhekene nazo lezi ukuthi ke abazi ukuthi bavikeleke kangakanani eNingizimu Afrika noma siyibona imizamo ye-SAPS la izama khona ukudeploy amaphoyisa e-intelligence kodwa ayikho ngokwanele lemizamo ngoba ke abafundi abaningi bazizwa bengaphephile ngoba beyobhala izivinyo zabo ikakhulukazi amaphepha asuke eqala ntambama ibona abasuke besengcindezini enkulu esikusuggestayo izikhosaso ukuthi ke abafundi abanikezwe ithuba lokwazi ukuthi ke bangene ekuseni kusola ngo-7 isikolo zingena kuze kugamanxe insimbi yesibili ntambama okuzokwenza ukuthi abafundi abaningi bavikeleke ngesikhathi ngoba ngenkathi bephuma beqeda ukubhala kusuke kukuningi okwenzeka emphakathini ngaleso sikhathi abantu abaningi abasebenzi abanye sebaze baba nento yokuthi ke abakwazi ukuthi ke benze ubugebengu ukuze bezokwazi ukugcina bethole okuya ngasethunjini ingakho sukhosa sithi ke uhulumeni kufuze akwazi uku-accounta ngabafundi abawu-723,000 plus abazobe bebhala kulonyaka ukuthi bashoniphi nalabo abasuke bengenile ke besuka from grade 1 uhulumeni kufuze akwazi uku-accounta ukuthi ke baphelelaphi bashonaphi ukuze singezi kuba ne-education system ezogcina isenzela abantu abazohamba beyohlala emakhoneni basicela u-2 abanye begcine benza ubugebengu hayi ngoba kuyinhloso yabo kodwa ingenxa yokuthi ke amathuba emisebenzi ayikho sukhosathi siphinde sibheke indaba yo-nutrition ukuthi ke uma ngabe uhulumeni engakwazi ukuthi ke at least osomathuba bamathenda angakwazi ukuthi amelane nokuthi ke kube ne-unemployment aqashe abantu abaqualified ke ezikolweni kube yibona abalekelele ey'kolweni kukhandwa ama-agricultural practices ey'kolweni ngoba i-agriculture sisasho namanje sukhosathi ukuthi ayibe compulsory kuzo zonke iy'kolo kuze kuzokwanda ukudla wonke umuntu azokwazi ukuthi ke ngezolimi isikolo siyawulekelela umphakathi akubi bikho ukugqekezwa kwezikolo la sithola khona ukuthi iy'kolo siyithathwele ukudla msasazi. Njengoba ke nithi seniyile kuhulumeni nabanika ingxelo mhlawumbe ungasinika incazelo yezinto enizibaluleyo kwizinto enicebise kuzo kuhulumeni? Okokuqala okumcebisa nje uhulumeni ilokho ukuthi ke abafundi kufuze bakwazi ukuthi ke balekeleleke ngezinto abasuke beyifuna ikakhulukazi ey'kolweni lezi eyisemaphandleni ngoba uthola ukuthi ke ey'kolweni eyisemaphandleni azinaki iy'kolo eyisemaphandleni ke ngezinto ey'ningi ey'fana nokuthi ke ukudla okusuke kudilive khona kusuke kuphelele yini ebese kuphinde futhi kuba ke udaba lukacimicimi nalo likhanda inkinga ey'kolweni ey'ningi bese kuba nawo udaba lokuthi ke iy'kole kufuze y'fakelwe imali azikwazi ukwenzeka sinengcindezi nje siwukhosasi ekakhulukazi KwaZulu Natal la sithola khona ukuthi iy'kole ayifakeliwe khona imali namanje kuze kube imali enye yezinto edala ingcindezi yokuthi ke abanye abafundi abebanga kusuka kwelokuqala ka-grade R kuya kwibanga le-11 bazoba nenkinga ukuthi ke ezinye zey'vivinya zizokwazi ukuqhubekeka ngoba azikho iy'kole ey'vumayo ukuthi yilekelele lezi ey'suke zinenkinga msasazi. Njengokuba ke kukho ezingxaki zininzi uzibalulayo ucinga mhlambi iziphumo zalonyaka zizawuba njani? Siwukhosasi sinethemba elikhulu lokuthi ke izivinyo izohamba kahle kodwa ngenxa yacimicimi ukhona la esizophinde sidembesele khona sigcine no 80% esikhundleni sokuthi sibe no 100% ngoba siyakhulela ikakhulukazi kothishala bethu bayazinikela kakhulu ebese kusala ukuthi uhulumeni kufuze abafakele imali yabo nabo bakwazi ukulekeleleka imindeni yabo bajabule bakuthokoze ngoba bathatha isikhathi sabo even nangomgqibelo nesonto bakwazi ukuthi ke bayofundisa umuntu omnyama bame phambi kwakhe usuku nosuku so sinethemba kulokhu lokuthi ke angahle ikhuphuke imiphumela yamatriculation. Ungathi mhlambi abahlali basekuhlaleni abantu basekuhlaleni bangabancedisa njani abantwana ababhala kwizikolo ezisezingingqini zabo? Esikufisa sukhosaso ukuthi ke okokuqala babavikele babasupport abantwana bangabanikezi imisebenzi emininzi emakhaya
baphinde bakwazi ukuthi ke uma ngabe umfundi bembona babavikela abafundi abasuke befaka iuniform ngaso sonke isikhathi njoba kwakwenzeka nangezikhathi eziphambilini bangavumeli abantwana bababuke bedlula phambi kwabo bephethe izidakamizwa bephethe izikhali ingakho sikukhuthaza nasemphakathini ukuthi njalo abahlale kunephuzu mangabe oceba bebiza imihlangano akuhlale kunephuzu lokuthi ke ezemfundo zithuthukisa kanjani endaweni nezikole ezisuke zakhela indawo zivikeleka kanjani ukuze umphakathi uzoba umphakathi oresponsible owazi ukuthi ke abantu abasuke befunda basuke befundela ukuthi bazobuya balekelela umphakathi ukwazi ukusimama Msakazi. We injalo nyani ke abantu funeka basebenzisane ngoba ngabantwana bethu aba sesiphetha ke ingaba selipapashiwe ilanga lokuphuma kweziphumo belipapashiwe kwathiwa umhla ka-19 kuJanuary esukhosas esiphinde silwisane nakho ukuthi ke yonke iminyaka amasibhala sizingane besiqala iminyaka eyishumi nambili Msakazi beqale besiyithola mangabe kuvalwa nje izikolo besikwazi ukuyithola imiphumela ungani sekufuze kujike mase ka matric sekufuze abantu babenefithiswe kupublish ama results enye yezinto Msakazi esingahambiselana nazo ukuthi ke akube njengoba bekwenzeka kuyo yonke iminyaka eyishumi nambili Msakazi imiphumela ayilandwe esikolweni ungabe bikho ukhwantalalo onikezwe abafundi kungenasidingo ngenxa ukuthi kuze kube khona abantu abanikezwe amathenda ukupublisha Msakazi. Inyaniso leyo and lanto iyalibazisa abantwana ngoJanuary xa befuna mhlawumbe ukuphindela esikolweni okanye befuna ugqithela kwelinye ibanga mhlawumbe baye university okanye baye kwi-colleges. Cebo lenkosi manibulele kakhulu ngexesha lakho. Siyabulela kakhulu Msakazi. Enkosi. Loba ke mbukeli ngusihlalo weCosas sidlala indlebe naye ngemeko ezichaphazela abafundi bebanga le-10 njengoko bebhala imviwo zabo zokugqibela. Okwangoku masithi qhwi evenkileni ungacofi eloqhosha. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanje ngokumbukeli singena kwisiqendu sezemidlalo amawaka abalandeli bebehlanganisene kwisikhululo senqwelo moya samazwe ngamazwe saseKapa phezolo ke ukuza kwamkela iintshatsheli zehlabathi zombhoxo. Amabhokobhoko khange ziphoxe kwaye zinika abalandeli oko bebekuzele. Ukhenketho lwaseKapa lwendebe iWebb Ellis luyaqala ngalentsasa kwiholo yesixeko kumbindi wedolophu. Enkosi ngokuhlala nathi usabukele ekhaya jikelele kubekho ungquzulwano kwindibano yebhunga yedolophu yaseThekwini ngolwesibini ngethuba amalungu eEFF kwelibhunga esilwa nesebe lezokhuseleko kwibhunga oku kuza emva kokuba amalungu eEFF enyanzelise ukuba umanejala womasipala waseThekwini uMusa Mbele avunyelwe ukuba yinxalenye yale ndibano. iEFF yaseThekwini ithi ubunkokeli bukaMbele bubuthuntu kuba elibhunga libuyisele kunondyebo imali ngaphaya kwebhiliyoni yerandi engakhange isetyenziswe ukulungisa iziseko ezingundoqo ekuhlaleni. Umbuzo ngokuba ithini imiqathango yokukhupha amalungu ebhunga kule ntlanganiso ngesandla sesebe lezokhuseleko simeme uThabani Nyawoso ngusomlomo welibhunga ukuze aphendule. Thabani masikubulise sikwamkele enkqubeni. Sabona Msakazi ngiyabingela kuwena ngeke namalali bakho. Enkosi kakhulu phambi kokuba singene enzulu kulomba wodushe obuvele kwibhunga laseThekwini ngolwesibini ngokwemigaqo yendibano yebhunga sesiphi isimo esigunyazisa ukuba kube kozokhuseleko ukuba makukhuphe amalungu elibhunga. Angikhazi nje Msakazi ukuthi ngokwemthetho yokuziphatha lethiwa ama-code of conduct nama-rules of order okuqhutshwa kwemhlangano emkhulu kamasipala yomkhandlu usomlomo kamasipala noma umkhandlu unelungelo ukuthi uma kunamakhansela noma kunekhansela elingayiphathi kahle emhlanganweni akhulume nososwebhu waleyo nhlangano ukuthi akhuze ikhansela noma lawo makhansela. Uma usoswebhu waleyo nhlangano ehluleka usomlomo ucela usoswebhu omkhulu kamasipala uWhip of Council ukuthi akakhuze lelo khansela noma lo makhansela ayiphathe ngokomthetho
uma sehlulekile ke naye usoshwebhu omkhulu womkhandlu usomlomo kumele abize abezokuphepha bakamasipala noma abomkhandlu ukuthi bakhiphe lawo makhansela aphazamisa ukuqhubeka komhlangano. Emhlanganweni ke wethu ubungolosibili ilo simo ke senzeka esalandela ukuthi amakhansela eEFF awu18 agcine esekhishwa inhlaka zokuphepha zikamasipala ngoba ayengalandeli imigomo yokuziphatha nemukelekile emhlanganweni womkhandlu. Kulento bebukhalazelwa yiFF ngomanejala webhunga laseThekwini uMusa Mbele bekutheni ukuze uSomlomo angathathi isigqibo sokuba bamkhuphe uMbele ukuze iqhubeke kakuhle inhlanganiso. Isiphakamiso sabo siphambene nenqubo yokuqhuba umhlangano kamasipala. uSomlomo ayikho imithetho emgunyazayo ukuthi angakhipha umphathi dolobha emhlanganweni ngoba kune political party eyenza insolo ngaye. Usithi manager uqashwe umkhandlu uma kunensolo eyikhona ngosithi manager kumele kwenze uphenye olunzulu kwethule umbiko kwi-executive committee kube sowuza emkhandlwini omkhulu kamasipala ukuze uthole ukwesekwa yonke amakhansela. Iqala kanjalo ke iprocess yokuqondisa igwegwe zika city manager. Ingakho njena enyakeni ezimbalwa edlule besenza iprocess efanayo kunensolo ngo-deputy city manager waka human resource. Awuvele ufike emhlanganweni wenze izinsolo ufuna ukuthi i-council ithathe isinqumo ngaphandle kobufakazi. Uma umphathi dolobha esiphosela inselelo leyo sinqumo eyinkantolo uSomlomo womkhandlu uyoba sehlazweni elikhulu lokuthi uvuma izinto eziphakanyiswa ama-political parties ngaphandle kokulandela imigomo nenqubo ebekiwe. Ingaba kukhona ke apho kuvumeleke khona ukuba ababezokhuseleko bangene nemipu kwinhlanganiso yebhunga apho kuhleli khona abantu abamele uluntu? Imihlangano yethu yonke abezokuphepha abavumelekile ukuthi bangene nezibhamu emhlanganweni. Okwenzeka ngaleyalanga inhlaka zikamasipala ziyalenza uphenyo kodwa akekho einhlakeni zikamasipala owasebenzisa isibhamu ukukhipha amakhansela eEFF nokuthi ngesikhathi sibiza isecurity kamasipala ukuzokhipha amakhansela eEFF sasingalindele ukuthi kuzoba lempi kuliwe kuze kube khona abantu abazoba baze balimali. Sasicabanga ukuthi amakhansela eEFF abantu abamatured enough naba-responsible naba-respect umthetho. Uma uSpeaker nje ebayalela ukuthi baphume kwakumele baphume ngaphandle bachithwe ngendluzula. Noma sekufika-ke zokuphepha sasilindele ukuthi ba-cooperate kungafiki esigabeni lakubanjana ngezandla. It is so unfortunate ukuthi kwagcina sekufika lapho kodwa-ke odabeni elibuzayo lweyibhamu siyaliphenya ukuthi iy'nhlaka zethu zaka-Metropolis kwenzeka kanjani ukuthi ibhamu bangayishiyi ngaphandle. Ingaba yintoni ekhokhelele ukuba iEFF iyalelwe ukuba mayide iphume enhlanganisweni apho bekugunyaziswa ukungena kwezokhuseleko njengokuba amaqela aphikisayo kwibhunga ayakhalaza ngabo? iEFF umhlangano waqala ngo-10 kusukela ngo-10 ekuseni yayiphazamisa ingahloniphi iy'nqumo zikaSomlomo ingavumeli amanye amakhansela ukuthi nawo akhulume emhlanganweni abe nembono nemizwa ngokuqhubeka kwemhlangano. Sabekezela amakhansela eEFF kusukela ngo-10 sathatha isinqumo sokubakhipha emnyango kwase kuwo-4 ntambama okusho ukuthi uSomlomo wenza konke okusemqulwini neziqondiso zokuphatha umhlangano ukuhlonipha umkhandlu nokuhlonipha amalungu eEFF kodwa bona abafunanga ukuyihlonipha abafunanga ukuhlonipha amakhansela bangafuna ukuhlonipha izakhamuzi zaseThekwini. Ingakho-ke sabakhipha ngoba bengahloniphi imiyalelo kaSomlomo nendlela yokuziphatha ebekiwe emhlanganweni omkhandlu. Somlomo niqinisekisa njani uba akukho muntu ungena ephethe umpu emhlanganweni kwaye uphando olu lwexeshana luhamba njani? Asiqinisekise ukuthi
uloko lomasipala noma nomkhandlu wakhiwa ngoNovember 2022 besiqala ukuba nesehlakalo lapho kumele kukhishwe khona amakhansela emhlanganweni besiqala ngakho ukuthi kukhishwe amakhansela emhlanganweni akaze kuze kwenzeke ukuthi sikhiphe amakhansela emhlanganweni ngakho nathi sithi siyahlelwe yinto ebesingayilindele siqala kodwa izinto ezamaphutha ezenzekile ngesikhathi kwenziwa le process umkhandlu uzoyiphenya kube khona improvement fast. Wena ke njengosomlomo uzibona ungalwi amadabi ezopolitiko ekuboni ukwesisikhundla ngokunyulwa ngumbutho wakho kuba amaqala aphikisa yebonakala ethola wena ngento yenzekileyo ngolwesibini. Angicabanga ukuthi kuyiqiniso ukuthi amaqembu aphikisayo asola mina amaqembu aphikisayo angisole khona emkhandleni ngokuthi ngithathe isikhathi eside ukukhipha amalunga e-EFF emhlanganweni lokusolo kunjalo ke ukusolo kwakhanya ngoba isizathu esenza lokho angithandi ukuthi mengithatha inqumo njengasomlomo kube sengathi zinenhlese ezepolitiki ingakho ngabekezela kusukela ngo10 waze washaya u5 ntambama bephazamisa behlupha be-instruct abanye amakhansela kodwa ngathatha isinqumo sokubakhipha ngo5 ntambama from 10 in the morning ngamukho speaker ongabekezelela i-disruption from 10 to 5 kube sekuthola speaker lowo usebenza ngokwenhlese yezepolitiki abasho njalo nje badukisa ngoba indlela umsebenzi esiwenza ngayo uyagculisa wonke ama-parties ingakho ke nalaba babenza isiphakamiso ukuthi usomlomo akakhishwe ngevote of no confidence leyo motion ayingenanga nokungena emkhandlwini ngoba amaningi amakhansela nawo opposition akavumelani nokuthi umsebenzi zoba ngwenzi kahle. Ngoku ke njengoba bekumoshakele kwenzeke isisehlo ngolwesibini ingaba mhlawumbe nizaphinda nibe nayo enye indibano kutshanje? Angithi umhlangano ngolwesibili waqhubeka i-EFF sayikhipha saqhubeka ne-agenda yomhlangano ayikazi umhlangano ungaqhubeki nangesikhathi bephazamisa sasiqhubeka nama-item baphazamisa sime sibancane ngesiqhubeke umhlangano nje wonke kwahamba kahle ngoba izinto esasiyibekile kuyixoxa uma sebehambile sakwazi ukuhamba ngesivinini siqedele wonke ama-item. Xa usithi uphanda ukuziphatha kwe-EFF ingaba ona amalungu okhuseleko ithini into yawo? Ingakho nje ngiqale ngasho ukuthi udaba lokungena nezibhamu kuma-chambers nalo liyaphenywa yinhlaka ezifanele zikamasipala kanye nokuyiphatha kwi-EFF siphenya abasebenzi bethu siphenye i-EFF. Enkosi kakhulu Thabani ngokuba nathi kule nkqubo kusasa nje. Sibonga kakhulu umsakaza kuwena namoyeni bakho. Enkosi. Kuyire landelayo ke siza kunika uThemba Mvubu ithuba lokuphendula noyinkokheli ye-EFF eThekwini kodwa kwangoku masithi qhwi evenkileni. Hayi ke mbukelwa njengoba usazi kaloku ngulwesihlanu apha ekhaya jikelele senza kwenzeke. Yayazi kaloku Friday mayifane nezinye imini sithi siphuma kudliwano ndlebe embukeli sikuphathele abaculi abaphuma izandla ukuqinisekisa into okubana iFriday ungena ngegiya ephezulu kwaye ke awukwazi ba uthi uyaziqoqa uhlala phansi. Kungolwesihlanu makucaca uzawusukuma nawe kahle hayi ke nasasukumisa siyayiqala ke mbukeli inkqubo yethu ke naye umuntu esithi babakhe ubaba wangishiya ngisemncane kodwa imfundiso zakhe khambana wathi mfana ubekezi wathi mfana ubambelela ubaba wangishiya ngisemncane kodwa imfundiso
imfundiso zakhe ngambana wathi mntana obekeze wathi mntana obambelela Ubaba wanishiya nisemncane kodwa imfundiso zakhe ngambana wathini ubaba uze ubaba wathini makangilayela wathi mntana obekezela